Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Palabete news te ko itu sila be ya namban live igi tanto haples sa perasaan ko itu lay. Kawang ko me palihali sa pegete ame ni kalagihan subay pinasampay na. Ini mutimot ni haja bisan sila ben live. Pege bangko ginang video na teggel pe. Duk lagi na ekape oras sa bu ko itu lay ko kabang ko pe palihali raho iko bentuk me gihap kun. So si me makahadir ko itu lay si news yakan basilan TV inin. Bisa na ako kasi studio ko itu lay kita bite ako sila mapalihali. Nya me PK ini sa 2 3 4 me NM news te ko ituhin ganta yan pinasampay ten so nga hinangan ko pente si studio duk ni direct ta akakuruk lagi duk ta discuss te mahap me para kalato pe bang si news na tantu gitu pasti manamal do pege pente ko sambat di highlight haja ko bantuk putuk-putuk di haja ini ka lagihan manamal le. So ko itu nagnante na news te namban pene JC Premier inin. JC Premier inin bakas dus pina news we si anak mahirap we si JBL Kawaling. Si page de anak mahirap. So anji saung tawagan ne ku. Peinne tawanganon ko to, ti ako peinne mian. Tawanganon ko pene boss, ti ako pene niya magsumong pito si ako pasal JC Premier inin ka pene bangsa ti manamal taparupang wene si abroad. Si OFW si lahat. Bida-bida lahat. Kasamiaan taparupang wede. Bahan dainin, explain tani magtaus, JC Premier League nambo amban company business online. Company business online inin, ng paymante, happy pagi ningko aja kaya siluma, kami ako ko itulay, so kumanin ningko aja siluma, ubus, bahan ten hadja, mag-register si siye. Bakas ko ta-invite de, pakuhan de ko, pitungi buruk siyam hatsuduk siyam puksiyam, enrollment fee duk, niya nilay package tuhot si products din, ko may vitamins miyaan. So ko itu, puas amban pag-enroll ta si sila, puas amban pag-register si sila, pitungi buruk siyam hatsuduk siyam puksiyam, mangga ko'y kamali. Yung batsa ako wakan, besan do'y matagamian. Bangke umasag si siya, miyaan, mangke yung bahan nun, sedia managdagang products delay, hangkan ipin kasi na may OFW sa nga JC Premier League hangkan ikatedo di hatusan si survey kami ruk si JBL Kawaling si anak mahirap pene may duwe hatus pene bangsate estimating pene umasek pene si miyaan grupo handainin si company reinin ubos ta pene ta scam inin pene ta parupang hangkan inin salah site mangine trabaho JC Premier inin ko kamlume ta invite we de atau kan ta skill sambat may bahasahin ko kam tawobo we de na trabaho rin invite siya mian paasek si siya mag-enroll pitong iburuk siya matsuk siya buksiyam bang tatikun ko isab may niya papindahan ne ubus mian lay alamod le packaging niya nalay may vitamin pada din mian ne products de dinagangan so game magbalol game magbalol dagangan pinangurung dalay duk sa mian si invite talaga ay pigi kalay enrollment fee rin amban sa mian aton registration din amban anulay products lay. Ubus nambo amban kahapan la ibasa panaskil de kitehin. Yene penne magbangke maka-invite nambo ako so pama tedo reku. Pag ako tedo reus edo te kaam, invite te kaam. Nambo ta invite ku 700 pesos. Pito hatus sin Pilipinas. Iya samyaan reward nen kahapan ni benefit tedo ten. Ubus bang pen na yan ta referral talay ta invite talay maka-invite ni sab sa dia maananin third person ni kyo geru mian katambahan ni sab sinun pete 700 coins no si amban siyahin rewalden mandari 1,400 mandari dangibo na ro kam 400 maananin double ubus pasong sige yene ta invite nulay dok ta invite nulay ruisab pente mi nulay ne magtatambay, sige si bayarin. Na problema nan si inin, sumbungan PCJBL Kawaling ini si anak mahirap.
ga niya pagwari bayad. Maananin ebdo re hadja scam dadya sinin. Ubos ge pagwari bayad aahin. So yainin me pung tinai may bangsaku silat basilan o atawa isa mekanyo mga tausog in JC Premier biaon aon siya scam. Magtausog na kukuahat supaya tahati may tausugin. Ha mga tausog ayaw kamo magpara ha mga JC Premier biaon aon scam. So bang pag aturon niyo biyan magbayad desab sila kaniyo. So ibig sabihin mandari desab kamo mag sumud kanila. So bang dira sila ineben banggi si magbayad. Problema ko nung kasog pag lepas-lepas be. Sambat nagyakan nagkokorom ya tausogin na kaano. Sa importante inlay JC primarily ni ako ito scam ne dakam basta-basta paasek. Okay, iri may information ted kabayan ko pinasampay ko ito hine. Ubos do si me makumasakin ne si me maumasek lo ne kaam sa pamanin niya ne bu kabayaran ni sab kaam. So pamanin kabayaran kaam ko sab sa dia me maka-invite kamin bu pitek men ga scam ne. So kadari ka mag-message si kami. Yan ang amban JC Premier Business Online atau company. Mag-chat kam pito si ako atau ka mag-comment kam lo siyan. Sine-sine kam ga taparupangin magakakaam do kisab gita walapi sa miyan sanduwe. Me mag-invite lay. Me referral sanduwe lay. O sine sab kam sa miyan ta inabainin ta invite den us bugi kam bayaran de si me ta invite bele Luis sabi ni me ta inabainin. Tapaasek bisisiyahin, scam dihat sinbin, demikian magakarisab kam pege. Hunit bang dendangan, duangan duhadja magakahin si kami. Subay ek ka manamal. So, kwa ito, pensi seja kawaling miyaan, magtabang pen ni kite, bang sengi pen pamihante labea nena jan pen inabainin. Ta untul pen problema inin. Sagmap ka amtenya, ano dali. So, wala ka mulali bisan ko paluwas sa dali miyaan. Duming ko nga manan ka, may gikuwaya may man ka mataw kan nga ani ne benin. Inero kine so magwaanin pag iyo ka manok la sibukot do. Tatin mo to sila hatin, manukin akante kyo. Makabinsa na inisa. Sa balik ko news te ko ito si JC Premier pa agak-agak kita bi, dahil kita basta pasa paasek si may online business yan. Banggaro niya alo legit atau akan hap tikitete bi yan yung maka pagidon tebi kahapan lo dehelo bes mungkin dapat suwe niya dehelo ina bian pagwaro dehelo mian bayarin atau akan iskiduk be siguro kita tawa scam suwe te dehelo yene niya kitete dehelo mian maka receive. So bang niya kita maka-receive ko penne okay ruisa pasek kita so bangga iru data dite pasek so kumainin ne ikaw masek bang sate nene sa mig 200 ko ito ko pende mau masekin sumagwaga sa kabayaran. So kita patagya si iwas na miyan discussion din para si JC Premier Business Online inin. Palaton kita si duet topik te LTO dalam lahat basilan Silamitan City. So, si LTO dalam Lamitan City office, ni office dalam Lamitan, magpahati siya, pinahati ini no cellphone sa line, yan employee sin LTO si Lamitan, gaan niya magluka, gana transaction de ko ito, si LTO Lamitan. So, may maka-register motor nen, jeep nen, license nen, si lahat Lamitan, pahati ko si Cam Kemon, ga niya raw ko ito magluka si office Lamitan LTO. So painne inshallah ko pinalukawang si 2021 sa bulan pe palawe. So dakam suse may expired motor na lubang underbarm ko ito gana magsigyo motor. Ina yung pamahati rin. Painne bang si underbarm gana pinagsigyo motor. So bang Isabela dumini barm ko sab kam parim Isabela expired motor bin nagi dumini barm kadari tasigyo kamyan. So, inambo amban may information, amban cellphone sa line, magsukol si pangurong ne, do pina-forward din chat ninwe si Adjuan Gomez Dulawan si Kite. So, alhamdulillah si may pagtabang de, sumampay pito si Kite messaging sa pay cellphone sa line, tabag chat ni kami. Pag-confirm ko bang to, okay, may note dem yan, we. Gani transaction sin LTO sila Lamitan. Do, inepe. Si Katelu News 10 about pasalan, maybe about pasalan.
Pasalan Fahad Abu Bakar, alhamdulillah mag-chat si ni information pati kasi kita pasal si Fahad Abu Bakar labian panabang sin may organization atau kan ibang sate silat Manila ko itu kole na iya so may sandwe niya pelo may bang sate bi ka lagihan tabang pahati kaam panyus tabi supaya tahati we me kapung tinihan tadi mat Manila lay supaya si katabangan bisan sa apa yung kuahat importante niya nabangan kita bi pagi tahati ko dem lahat basilanin sigpit kita bi ya sa araw panabang tayo kos bahan tabi silat matalalay sumaganen na magtabang kita bi. So sa lahat Manila niya dua organization ko itu lai ko pene kahapan basilan organization do anak mahirap organization. So sa ini siya inin sa dia siya nabang si kite si may bangsa tebi amban lahat basilan sa idu tausug samal yakan basta amban basilan tabangan de. So magsukol si nambuan may representative takilalo si lahat. Inabin si Manila ko yene kwasgarte si J.L. Ling. So si lam si anak mahirap kasi manamal kasi magtabang malaihin magsukol sa bisisiye. Duk demikian nen si Kemon ni makatabang si may kapung tinihan tele si lahat Manila Sambuanga magsukol si Kam si panabang biyan. Demikian ni Sambuanga ko itu ni pende anak ini ko yan kahapan basilan force lay si lahat Zamboanga City yan ni may saki usbate bitu ni may emergency bitu man lahat basilan magakakam si kitebi mag-coordinate kam si kitebi si kami painte pa sampay te may message binpi bang ni may so may pasyente boobi so may niya may kalagihan may si hospital Zamboanga tati no pege bang sa atin gakam ga maka school ni ari sabisan maka school so agit hatire inebinin may pag siksuk-siksukan dilo sa Zamboanga himbe kalagihan may binalihin kalagihan may katasin ini subay miyan ni doin so bisan mismo dalam hospital yung waktu magpiha-piha sige si tagam so ko itu labian namba nene local organization kani may kahapan basilan niya ko itu based des Zamboanga pag ko kanino Sir Juni Ilimin dalam na Zamboanga murah-murahan bang pengkitiwi tatabang we de bang niya kalagihan tabi pahati hadya kam si kami so si Fahad Abu Bakar si Manila alhamdulillah kole ini duk mesan dua gape mo kolein insyaallah taala masih pe sigi-sigi pe kita miaan makutabang si me makages malai manabangin duk nero sa me concern pitu si kita kat si kita ko ini me OFW ges nueldohan ubos gesan pinangine we me inebe ni no me boss den gini bisan se pinakan me waktu me sei ni harus me pente so ni bakas news ko pendege pinakan so ko ito alhamdulillah solve ne din delay so baga kasweldohanin ga pe masih pe ko itu pinapalo up sige katas nen sa nambuan ban meta discover do kami company atau kan agency si Manila bang ne dapat ko NPNTS Pizarro Construction Incorporated ini ne pin Overseas Manpower Service inin TS Pizarro inin pahali kita bi amban agency inin pag kan manamal nan sinin naghappen os batewi me kaos bahan tewi tapit tewi duk basta abasilan kan manamal naghappen duk bisan peduen abasilan kan manamal taparupang we de pag ine agency re inin once na tumulak usbang niya kon niya lay problemano si tulakan gi wasi kasore nambu aman problema re inin terus bang saya tawagan no ge do ore bian tawag nun so ge si makatabang bang na dapat ang kamtulak mene kam company dah aja bang TS Pizarro ini Overseas Manpower Service inin dated bang inin pege ambat ni hadja mian minted delay atawakan ini may makalabay lay daan kita bi ini dambulihin daan so puas amban COVID-19 inin katawahan ko kanina sa tulak balik bisan pe ko giakahan bi so rumay me concern te ko itu ene mian atawakan mo pinasampay ko ne mian do so ko ene pinain kulay gi tanto parasan kun gi ko maka hinang video ko me kita bi si studio hin pege gi tanto pege ong batek ka gi ume gi be ine ben gi explain ko si kam parasan kun bisan ko yem suga na bisan do be kulay gi pitanto ko untuk mag mian ine be yan magletup-letup miyan kita tanto ko makabisahap lukin pe miyan magsukul si mamayam ko itulay ko ine tasambat miyan si Muhammad Muslim Maudin
salam doa si Kaam duk me kanan to me Marwan ay nasilon. Waalaikumsalam magsukur si Kaam. Si Kanain akhirin magsukur si pamayambin so ko itu me kita komen ini basta ko raw duk do mian Ainun Ahmad. Waalaikumsalam from UAE magsukur si pamayambin. Lung Martin Idung salam doa si Kaam. Sada Al-Kuntahil bahadya ko gay hilig si me online lo. Bahadya ko gay gol mahilig sa online na sa niya may mahilig sa online hangkan na ibisarate duk sa makapahali. Sada Al-Kuntahil. Rasma Sabturain salam doa si Kaam. Marwan bakas ne from Malaysia. Jerman Marquez from Olongapo City. Natano ini turus Pilipinas dinin. Happy birthday. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Manoko ko pen. Si my boss salam doa si Kaam. Jenaya Mrake Sanani salam doa si Kaam. Ainun Ahmad bakas ne. Nur si Arif Ta'awil da Isra Ainun Ahmad ayun bakas ne. Sab manukler. Mira Aslim Dahandal magsukur si pamayambin. Rasma Sabturain Suhilda Mundi Saddalan Suhilda Mundi Saddalan me ko ni supporters ko din alhamdulillah ti sa mayam. So kami mga supporters de Peter of Medali kami mamayam lo. Sikite si Nyusiakan niya supporters te. Dumendo supporters sin katano supporters sin yene bang ne video te share de yene video ten. Pag nambuan na rin nasa kasinahan ko bisan ko urungan bisini na bang share bihadja video ten sin na ne kumanamal pag tapikil pita lesa-lesa kulai ko tapikil-pikil kurabla kasuse kulai hati teda roboy bi makna nen suserob kam kasuse ko si bangsaten bi bang seinge pa tapahati kahalan dem lahat basilanin bang seinge katabangan te bangsaten bi basta ahin mag-share de matay kun lai asal ainin sin na si news ten pagi hati ne ka tujanan gatokan kahapan hinang ten. Rasma Sabturain from Qatar. Marsha Atahal magsukur sa pamayambin. Adam J. Pantasan. Anaman lamitan do inin, alhamdulillah. Natahati na ko ito pag tenetan news pa sa laltiohin. Habibi ana ng bora mga supporters te, alhamdulillah magsukur, active supporters yan. Na inin problema ko sulatan inin, ben Korea ken bangin inin. Watching from Dubswat Satera Suliman from UAE. Harain Aina from Doha, Qatar. So, kamanamal mayamanin ni news 10, amban may bida-bida lahat. Kaamban basila ng payman kunya. So, agen-agen may 50-50 hatu, mamayamin amban basilan do kamban luasan lahat. Bang niya ko ito, piyebeng ko ito, 10K, 10,000 followers 10, arara ako may 10K rumatu sila hatin, 10K, 5K rumatu sila hatin, 5K sa Malaysia, overseas, natawa si OFW hin. So, alhamdulillah pagsukulanten bisan sa pa ini news 10 news. Dumin pe me quite formal manamal. Basta importantihin makatabang kita bi. Nuraima Mayo from sini Ambang Manila, shout out from Kapengkongan family. Amban Kapengkongan ini alhamdulillah amban Kapengkongan pamilya. Yani may kama ng Kapengkongan si Nuraima Mayo magpasalam doa si Kaam. Suang Huno, salam doa risab si Kaam. Tina Daud, salam doa risab si Kaam. Rodi Lamag, salam doa. Si Kemon ka may ko itulo ko may kita basta ko pag bakas ko maginabe enemian. Mag live to the hello. Kaga ta sabot ko may enen pagpam ko dem comment do pares din hati ka tatat manamasa peinin niya nang amban. Pasampay ko si Kaam, siga kami tatatlo, da kamulali, gay pagwa to si komen, niya waktu gay pagwa. Ubus mayan, bisan kam gay pagwa, magsukul masi si Kaam, si pamayambin news ten bi. Do, magsukul sa masi si yene, si pag-share may video te yan. Mangpamante ko ito, baho piyembulan do kita magtagna, niya ni 10,000 pa asek may man balita ten. Sige, paymanon bi video te lo. Yene preview sa dehlo me video tayo lo. May 10,000 may manihin maana ni nasa active ke mo ni 10,000 pasak si kitainin. May amayam terinin na si news te. So
So eka manamal itu manamal pasatat eka manamal si me anene gini tu taramba-ramba aku tena arak mekka manamal ansin imian kulang-kulang do so aku tena umekka si